Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro n'amakuru bya Haha Ubwenge TV. Ariko se ubundi GMT ikora ite? Byagenze bite ngo ibe isaha ngengamasaha? Amateka atangaje ya Suri ni ayahe kuri mudasobwa? Ese wigeze umenya sosiyete z'indege zihagazeho ku isi muri uyu mwaka 2021? Nkwaye ikaze kuri Haha Ubwenge TV. Ugenekereje mu Kinyarwanda wayita imbeba, no mu ndimi z'amahanga niko yitwa kuko mu Cyongereza ni mouse, no mu Gifaransa ikaba Suri. Umunyamerika Douglas Engelbart niwe wayivumbuye bwa mbere mu mwaka w'1964. Uwo mugabo witabye Imana muri 2013. Iyo yabazwaga aho kuyita imbeba byaturutse yashimangiraga ko byatuye n'umugozi wayihuzaga na mudasobwa usa n'umurizo wazo, gusa uwayise iryo zina bwa mbere ntiyibukwa. Iyo ureba Suri uyu munsi ubona igaragara neza, ariko ivumburwa siko byari biri. Iyo Engelbart yatangiriyeho yari yayikoze yifashishije igiti kibajije neza, agiteraho udupine tubiri tw'ibyuma tugifasha kugenda mu gihe usunika ngo ikore. Urubuga rwa Devassed rugaragaza ko nyuma yaho n'abandi bahanga mu by'ikoranabuhanga bazanye amavugurura ashingiye ku byo Engelbart yari yaratangije, bakagerageza kwigira neza kurushaho haba mu miterere ndetse n'imikorere. Bill English wakoranaga na Engelbart mu kigo cye cya SRA International Augmentation Research Center mu mwaka w'1972 yagaragaje izindi mpinduka kuri Suri, maze ashyiraho agapira bure kagenda kikaraga uko uyikoresha. Ntibyamaze igihe kinini kuko mu mwaka w'1980 hazanywe ubundi buryo bwerekana ko aka gapira atari ngombwa cyane, ahubwo gasimbuzwa itara ritukura ryashyizwe munsi ya Suri. Ahagana mu 1988 nibwo ikigo cy'Abanyamerika Xerox cyagurishije iya mbere ifite iryo tara. Muri iyo myaka naho havumbuwe Suri ya mbere idakoresha umugozi wireless, bigizwemo uruhare na John McKay ndetse na Sol Shell nk'uko UKSA ibyerekana. Ni mu gihe touchpad ya laptop yavumbuwe bwa mbere na George English Gelfand mu mwaka w'1988. Apple ibimburira ibindi bigo kuyishyira muri mudasobwa zayo mu mwaka w'1994. Haba Suri cyangwa se touchpad, byose bifasha ukoresha mudasobwa kwihuta mu byo akora. Mbere y'uko bivumburwa hakoreshwaga keyboard gusa, n'ubu byinshi mu byo zikoreshwa wabigeraho uyikoresheje nubwo bitinda. Ni kenshi uzabona ku isaha iri bubereho imikino runaka mpuzamahanga cyangwa se inama zitandukanye bongeraho GMT, ugasanga wenda banditse ko Ubufaransa buzakina n'Ubwongereza ku wa gatanu isaa 8 GMT, ugahita umenya ko uwo mukino uzaba saa 10 z'umugoroba ku isaha yo mu Rwanda. Iyi saha yaba itarashyizweho ngo isi yose igendereho, birashoboka ko wari kuva mu gitondo ucanye televiziyo yawe kugeza nimugoroba utegereje igihe uyu mukino uri bubere, kuko amasaha y'i Burayi atandukanye nayo mu Rwanda. GMT Greenwich Mean Time yemejwe nk'isaha ngengamasaha mu myaka 137 ishize mu nama mpuzamahanga ya Meridian yabereye Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Kwakira 1884. Yiga ku kibazo cy'isaha cyari gikomeje kuba ingorabahizi ku bakoreshaga gari ya moshe bava mu gihugu kimwe bajya mu kindi. Muri iyo myaka buri gace kakoreshaga isaha yako bagendeye ku zuba, naho mu bihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa cyangwa se Ubudage bagakoresha isaha ngengamasaha yabo, ku buryo byari bigoye ko umuntu uri mu Bufaransa amenya isaha ari bubonereho gari ya moshi iturutse mu Budage. Gusa byose biza gukemurwa no kwemeza GMT mu Bwongereza. Kuki hemejwe isaha ngengamasaha yo mu Bwongereza? Muri icyo gihe Greenwich Mean Time niyo yakoreshwaga hafi mu bice byose byo mu Bwongereza nk'isaha ngengamasaha, ndetse n'amasosiyete menshi ya gari ya moshi yari yarayemeje nk'isaha izajya igenderwaho ku ngendo zayo. Nyuma yaje kwemezwa n'ibihugu 23 muri 26 byari byitabiriye ya nama yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'isaha ngengamasaha izajya ikoreshwa ku isi. Kubera ukuntu yari imaze kwamamara, benshi mu bakora ubucuruzi mpuzamahanga bayitangiye kuyikoresha, ndetse na Amerika yari yarayemeje nk'isaha izajya igenga amasaha yo muri icyo gihugu. Ibi byose byagiyeho kubera geography cyangwa se ubumenyi bw'isi. Ubusanzwe isi imeze nk'uruziga. Abahanga mu by'ubumenyi bw'isi
bagiye bayishyiraho ibirango bitandukanye kugira ngo abantu bayituyeho babashe kumenya aho bari cyangwa se bajya mu gihe bashaka kujya mu kindi gihugu batazi cyangwa se mu gihe bari mu nyanja. Ibyo birango babyita longitude ndetse na latitude. Longitude ni umurongo, longitude ni imirongo ihagaze ariko izengurutse isi, nk'uko wafata urudodo ukaruzengurutsa umupira ariko ku buryo buhagaze, ivuye ku gasongero ikagera mu ndiba y'isi, ku buryo umurongo wo hagati ugabanyamo isi ibice bibiri, igice cy'uburengerazuba n'igice cy'iburasirazuba, ukaba warahawe izina rya premier meridien, aho u Rwanda rubarizwa mu cy'iburasirazuba bw'isi. Latitude yo ni imirongo itambitse nayo izengurutse isi, aho umurongo wo hagati witwa ekwateri, benshi barawuzi. Uyu murongo uzwiho kugabanya isi mo kabiri, igice cy'amajyaruguru n'icy'amajyepfo. Iyi mirongo ya longitude na latitude igira icyo wakwita nk'amazina ayiranga, ariko aya mazina ni imibare ifite dogere Celsius, aho umurongo wo hagati uba ari dogere Celsius 0. Ni ukuvuga ko ekwateri na premier meridien byose byitwa 00. Umurongo wa mbere ukurikira ekwateri mu majyaruguru witwa 150, uwa kabiri ukaba 300, gutyo gutyo birutanwaho dogere Celsius 15 kugeza ku gasongero k'isi. Imirongo yose yo hepfo ya ekwateri nayo bikaba uko, ariko yo yiyongeraho akamenyetso ko gukuramo, aho umurongo wa mbere munsi ya ekwateri uba ari gukuramo 150, uwa kabiri ukaba gukuramo 300, gutyo gutyo kugeza ku ndiba y'isi. Kuri premier meridien naho ni uko bimeze, aho umurongo wa mbere uyikurikira iburyo, ni ukuvuga mu burasirazuba uba ufite 150, uwa kabiri ukagira 300, gutyo gutyo birutanwaho dogere Celsius 15, naho imirongo y'ibumoso mu burengerazuba ikaba iriho akamenyetso ko gukuramo, aho uwa mbere ari gukuramo 150, uwa kabiri ukaba gukuramo 300, gutyo gutyo. Iyi premier meridien, wa murongo hagati y'isi witwa 00 cyangwa se longitude 00, ica mu Bwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Algeria, Mali, Burkina Faso, Togo, Ghana ndetse na Antarctica. GMT nk'isaha imaze kumenyekana yatumye umurongo wa longitude yari irimo ugirwa ubw'ingenzi uhindurwa premier meridien cyangwa se longitude 00, ukajya ugenerwaho mu kugena ibyerekezo by'isi, ndetse n'iyi saha igirwa mpuzamahanga yifashishwa mu kugena igihe ku masaha y'isi, aho igira amasaha 24 uhereye saa sita z'ijoro. Mu bindi kandi nakubwira mu birebana n'ikoranabuhanga, nuko kuva icyorezo cya COVID-19 cyadukiye mu mpera za 2019, ibikorwa byinshi byagiye bihagarara kugeza ku ngendo zabo zo mu mazi, ku butaka ndetse no mu kirere. Ariko nubwo ibintu bitaramera neza, hari byatangiye kugenda bisubukura gahoro gahoro, birimo n'ingendo z'indege zasaga n'izahagaze. Ikigo Airline Rating kibinyujije ku rubuga rwacyo cyagaragaje urutonde rwa sosiyete z'indege zihagaze neza muri iki gihe, hashingiwe ku mutekano wazo, ubuhamya abagenzi batanga, ubuziranenge bw'indege zikoresha, ndetse uyu mwaka hanongewemo uburyo zikoresha mu gukumira icyorezo cya COVID-19 mu rwego rwo guha amahitamo abagenzi bifuza gusubukura ingendo zabo bogorwa ikirere. Kuri iyi nshuro sosiyete ya Qatar Airways niyo yaje ku isonga, yigaranzuye iya Air New Zealand imaze kubona igihembo cya sosiyete nziza y'indege inshuro 6 mu myaka itandukanye. Muri uyu mwaka Air New Zealand yaje ku mwanya wa kabiri. Qatar Airways iherutse gusenyera amasezerano n'imikoranire na Rwanda yayo mu Rwanda, agamije kurushaho kunoza no guteza imbere serivisi zihabwa abakiriya. Umwanditsi mukuru wa airrating.com Geoffrey Thomas yavuze ko Qatar Airways kuza imbere ibikesha uburyo yagerageje gushaka ibisubizo mu kwirinda ko abakiriya bayo bakwandura icyorezo cya COVID-19 mu gihe bari mu rugendo. Ku mwanya wa gatatu hariho Singapore Airlines, yanaherukaga gutsindira igihembo cy'umwanya wa mbere mu mwaka wa 2019, aho ikurikirwa na Qantas Airways yo muri Australia ku mwanya wa 4 na Emirates ifite icyicaro mu mujyi wa Dubai ku mwanya wa 5. Cathay Pacific yo muri Hong Kong niyo iza ku mwanya wa 6, igakurikirwa na Virgin Atlantic ku mwanya wa 7, no ku mwanya wa 8 hakaba United Airlines yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nayo yo muri icyo gihugu cy'igihangange yaje hafi kuri uru rutonde. Eva Air yo muri Taiwan yaje ku mwanya wa 9, no ku wa 10 haza British Airways ikanaba iya kabiri yo mu Bwongereza, yaje mu 10 za mbere nyuma ya Virgin Atlantic iri ku mwanya wa 7. Urutonde kandi ruriho izindi sosiyete z'indege nka Lufthansa yo mu Budage, ANA yo mu Buyapani,
Finnair yo muri Finland, Japan Airlines na KLM yo mu Buholande. Sosiyete eshanu ziri mu myanya isoza urutonde tugaragaraho n'imwe yo muri Afurika ni Hawaiian Airlines, Alaska Airlines zombi zo muri Amerika, Virgin Australia, Delta Airlines nayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Etihad Airways yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu iza ku mwanya wa 20. Reka nkushimire cyane wamaze gukora subscribe kuri Haha Ubwenge TV.